Tökününen Nurpor yonun oloqtaqtoro, bay istoriyalaq teatr lehenderin kollektiva, üner kençer jattarbın, ötük manı ılcıttarbın. Настал долгожданный день претворения в жизнь нашей давней мечты, открытия нового здания Нюрбинского государственного передвижного театра в городе Нюрба Нюрбинского района. Sahabın senin teatralnay eygetiger, Nurpolu hugarı örpütüllübü, yörüleğ jorotügen tosqoydu. Bugün Nurbatağı sudarstımannay köhösıl jar dramaturgiyaskay teatr tutuda tümüktenen anın harı joroküne. Bugün bütün Rossiya teatralny искусствода salgı saydarıgar begeterek, çoğun bele bolуга. По традиции, перед нового здания совершается обряд благословения Алгыс. Пусть наши начинания осеняет мудрость природы, пусть множится благополучие на Нюрбинской земле. Alkışta aktar ayrıktar bıraksatlar. Üstelik büyüyor, üstelik bıraksatlar. Bugün ağdattan ağlık budamaktan üst safa bıraksak, örgüyden yürüyden kutinin yeren köten kıramız. Halacından ayak tutan ögörü sigörü yollak kıyat bol yürülü Allah'ım diyemmi cehedeyden verim yerlerinden sıksın dahardan Serim duydum hiççide bıraksan yürüp gelgenler höre anna durar diyemmi yürüle kömlü güger yürüp gelgenler höre gıdavırlana duramır duydumur güp öttürden altta Sandım teknik biraz sırtık buldum. Yeni yasırdan Elbis'te Ardan ağdan nakıdım. Yeri Orayı
Внимание! Для торжественной церемонии разрезания ленты приглашаются глава Республики Саха-Якутия Айзен Сергеевич Николаев, глава муниципального района Юргинский район Алексей Михайлович Иннокентьев, народная артистка Республики Саха-Якутия Валентина Пантелеймоновна Николаева. Фестиваль телевидения сылгараганда эне 12 Италия готовится. Bu festival Bilgi Respublikalı biller, tiyatro yetkililere birliklere gösteriklere adaklıklara onunla yürüyüşü yaşamakara zemlençilere daha ne tahter konularda atlı konularda tiyatro buluşusunda bir arkasını çok arası bilgilerinde daha meken tutasitiyle olan bir lakar harbikinden Oğan Allah Festival'da Grand Prix ayını oldu. Ondan bu yıl bana kısıtlı festivaller bitmedi dakika. Rozay Korak Götürlü Federasyon Festival Topluluğu'nun Habarası'ydı. Bu kere tiyatro festivallerinde kıttan. Такие гостя хабу хак эдер бейти гати я кара. Капсула времени уемных вахтах театр burada sohbetine anılarını bahar bakın onlar ben tugas bahanan uyanır. Hoca buraya toparlan. Ketelince altına dağılaklar, diğer televizyonda bir sılıgar, bu kapsonda araya taklar. Varım varım.
Ой, тут отдельно все есть, ага. Заслужила, конечно. О, отдельного летит. Она уже не
Сегодня знаменательный день. Открывает свой первый занавес Нюрбинский государственный передвижной театр. Сахабыт сирек театральный эйгетигер. Үгіз көлен артистар, режиссерлар, театральный художниктар онна көрәтчілер, бағасаналары туылырғыр, үлінде қамна хәтәрикпен, сөптер жағылары ылымлы, бүгінгі үтіе түміктері сетеспен, бары салаятчылар бұдығар, тұтачылар бұдығар, барға мақтал бұл. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Ведоктаваллах, Нюрба, Джона Херкете, артисттар, ветерандар, Рахтан чуваста кәлбет елжыттар, күнді доғыттар, бастатан тұран бүгінгі үріләк көні, Нюрба қоратығар, көһөтер, государственный драматический театр бұд, Хавытчаға желімбетінен, ететік істені кәлдірем көрді. Сахарин республикатын 100 сылын толарғар ол жершетінен кәндекі ғылларға, әлбәқ ұлыстарға, бәртәғі жөй культура объекттарын, культура дәвәрестірін тұтты бұд. Ол күрдік бүлуге, борғонға, маяға, құнтарға, дәвәресті үнілер
олонқо жерлерин хитиме өскәті әлбәқ нәхіректерге культура жерлері тұтылуыда. Білеген бүгін Беги Республикавыт 100 жыллағы юбилейін белейтен Нюрпа Куракка bir hangay bastın объект. Bu haqı herger kultura obyektlerden hangay bastın yedakna sığın bu. Bu tiyatr bu jeda tutulan kirbetinden saha here barata kem tuttu. Yurtba tiyatra 6-16 yılga terellen baran elbaq ulakan öleni utan kelle 200'den takka spektakl turuluna Elbaq teatralny konkurslarga haka kulturатын targatan, keng tuttan, köttörün, kıyan, gıcıktı bege teatrda butan bir bastınlara olur. Onunla kanlık tağını Россия субъегар, ох, будут köhögecer передвижной драматической государственный театр. Ватман, Елпа театры keng tutar, onu kıdahıllarga государственной, bu республика тахымнах объект, республика тахымнах театр боларын доказы деген мен әрінемін. Мақтанемені тут ачылар бұдығы, бұл өйдегі 19 жыл күхін кәлем анна сывай түспіт. Үлі хақында ол кәліне бір ғайты ковид, бартына иман барды, білеген бұл политическай, экономическай үрдәк ұстық, ол дебекке беге Әттәқі шөйба бейгі тұтамы, тұташыларды тоқтауға күлерін тоқтаққа қолыр. Көтікті бұл андойдыға бар ғамай бастың оборудованияна қаланнар. Көтікті бұл бейгі республика бұл кен тұттара бейгі бүгін тұттарылды білі әкейді. Мен хүттіған өребін бұл бейгі хақа херін олықтуақтыра, хақа жолы бейгі культура бұтын құруқ өрі тұтары. Қандық тағаны өріған кәнлерге ағадай дөхерейдінде кемгер болдым. Бұл білген дағаны Беге бұлды культура жерлері тұтамы, товарыстары тұтамы, театрдары тұтамы келдерәмет, беге культура бұтығар теренер бетін көрдірі. Қандық бары оғын бәйтін культура тігер тереннағына, бұл театр әйтетігер кере әйкеға тереннағына кеттері, олтың оғылы, олтың каналы, қандықтағында кәндеркелерінің ұнапатын туара халқы қайдар қақтар. Ол ең беге бұл көйті сақай херін оқты-оқтыра, хақамуға Көтіктің ұдыраспытын көттеріміз бұқандақы тағыны верақан кәмінерге бұл үп қарчы тейбет, ол кәлді бат, бұл кәлді бат, бұл хері отырдағыны тоғы бейге театрдары тұзуақтақ бұтейін дебет кәбет, бәртәғі үші бұдық объектор тұтамыд нағырот бейге күйгірі бет, бейге күйгірдәк бітіне дөйдігі күйгірер, дөйдігі күйгірдағына күйгірер. Ол ең мен дөсі түгіл бұқа барғадер әрінебін, онлары мәті дөсі кәлер ғылларға үш бәртәғі үшіғай айымнелері мана тұрараңғыд, сақа театрын атын, Нюрпа театрын атын, дөссі өрі тахараңғыд, аңды тахараңғыд тахараңғыд, жоңғыдың әрге атын дөссі өрі тахараңғыд, культурны әқтағымдарын тахараңғыд. Бұл көжеттің Нюрпа театры, бұл бүлі дәңәрі болуын, сақайрын театрдарын атыттарында ағын тұраларым, мәр дөссі тахарып театр бағара, оны тоқ бар жолы, ғоргуны бағара. Начинаем церемонию вручения наград Республики Саха-Якутия за заслуги в области культуры и театрального искусства, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Народный артист Республики Саха-Якутия» Борисову Борису Ивановичу, артисту государственного бюджетного учреждения Нурбинский государственный драматический театр Республики Саха-Якутия, заслуженному артисту Республики Саха-Якутия. Вручить благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия Иннокентьеву Алексею Михайловичу, главе муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия
юбилейный знак Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской АССР Николаевой Валентине Пантелеймоновне, Народной артистке Республики Саха-Якутия. Юбилейный знак Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской АССР Кривогорницыной Александре Константиновне, заслуженной артистке Республики Саха-Якутия. Вручить юбилейный знак Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской АССР Слепцовой Майе Петровне, заслуженной артистке Республики Саха-Якутия. Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия коллективу государственного бюджетного учреждения Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха-Якутия, директор Макаров Юрий Алексеевич. Заместителю председателя Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия Антонине Афанасьевне Григорьевой. Убастоваллах Айсен Сергеевич, Убастоваллах Алексей Михайлович, Үтіптір бір дойдылақтырым. Онна Нюрба драматический театрын аяқ коллектива. Эхегені бары бүгін өт күрпіт, онна беле күмбітнен әғателербен көңілләң. Ил түмен атыттан онна тұспайым аттыр. Бұл бағай республика баққа бүтін Россияда хоқ бұйыл бұл культурна медиа кетбете болу етәқпіне ғымиеті хоқ болара болу. Бу объект быхатчы биһиги илда каммыт, өйө бүлүнен, көмөтүнен, онна национальный проект, культура национальный проект черчетинен үлага килди. Бу бүгүн биһи кирдик Нюрбабыт, бүтүн улуспут, самай чагылкай, самай крахыбай жете болду деппин багырабын. Онна отон бу нучалы билимнен битим, онун бу духовный культурной жизни Якутии Нюрбинский драмтеатр занимает особое место, пользуется особой популярностью. В далеком 1966 году все районы долины Вилюй, реки Вилюй берегов хотели иметь такой театр. Но тогда работал председателем райсовета Эдуард Федорович Данилов. Поприветствуем известный советский партийный и государственный деятель, работал в те годы председателем райсовета, и ближе всех шансов было у Нюрбинского Верхневилюйского улуса. Но Нюрбинский райсовет решил только что построенный дом, 16-квартирный, именно предназначить для работников театра. И этот дом на стыке улицы Степана Васильева и Христофора Максимова стал Нюрбинским Голливудом. И сразу определил он театр, место для здания.
клуба Макинской экспедиции, сказал, это будет зданием драматического театра. Да? И по сей день в этом здании проработали. И я хочу при всех низкий поклон сказать нашей любимой Валентине Пантелеймоновне. Так, пожалуйста, аплодируем еще раз и громкие аплодисменты, которая сейчас единственная